Iman cerek ya tak sempurna iman. Iman tak bejeng ya tak sempurna iman. Nah, artinya tak takut nih ke Gusti Allah. Taib. Wa fil akhbari lan iku kesebut ing dalam siji hadis apa sing den sebut idza kana ari kalane ana apa yaumul kiamati dina kiamat yaqulu mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ya Jibril he Jibril alaihi salam qarrib nyedekno sira al jannata ing swarga nyedekno lil muttaqina kaduwe wong kang padha wedi marang Gusti Allah. Wa barriz lan ngedengno sira katokno wahai Jibril al jahima ing neraka jahim tampakno ngedengno lil ghawin kaduwe wong kang padha lacut kabeh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dekaraton malaikat Jibril alaihi salam. Jibril pasemak swarga jadi orang-orang yang muttaqin. Pecek semaan swarga jadi sahabat pengkira orang-orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Neraka jadi katonaki. Neraka ben esena, ben seksana katonaki do orang sebekal masuk jadi calon-calon penghuni neraka jadi. Dari rumah kira-kira neraka ben esena ben seksana katonaki swarga pasemak kita masuk ke swarga ini kebon seneng pun qarib pasemak jal jannah lil muttaqin pasemak bimalika Jibril bihaitsu tasyahada wa yanzuru ma fiha dengan sekiranya orang-orang yang bertakwa tersebut bisa melihat apa yang di dalam dilihat dari luar. Wa yanzuru ma fiha apa sebede dalam jadi katon kapi Jibril, pekaton yang akuarium ni. Pekaton kapi kenikmatan hati Gusti Allah. Minan na'imil muqim wal habrah was surur. Pekaton kapi bidadarinna makanan, minuman, pemandangan, pakaton kapi sampean montoman depak ke Mekah daripada depak kapi. Jakene ate. Dumon kok takir depak, ya tak depak ongku. Siapa tahu. Tampor kelap nu mebetoh mah moro ditingak punari, kan soki dada, siapa tahu. Serempet oreng. Otaba abine saya ditandi bineri ya nyari randa tua saya soki saya mari haji tahun ke haji yang ke bu haji yang ke Mekah ni kepada apa nyaman Zam-Zam Tower saya jom paling teki kasa semalam kula saoning sedar atau tauhid nikah saya paling semak ke Masjidil Haram nikah Lombok nikah sehari semalam 4.000 real ki mungkin monobeng kantor orang lebih hampir 20 jutaan atau lebih belasan juta napun sehari semalam berlebatan gula nih darut tauhid nih darat tauhid nih ku saya ngelatih ini pakai das pakai apa dasi pakai jas sepatu tonggon tong omro om kabit muka labeng senyum silahkan selamat datang sobahul khair selamat pagi masaul khair kaif halukum masya Allah kaifa asbahtum ramah kapi orang pas pekuai swarga malaikat ridwan saya nyambut ahlan wa sahlan bihudurikum Pola tak apa tak ada masa kali mana dalam mereka arceng metes datang lapar metes datang apa adeng nyala tahu sapot metes
atas lah kelati bi karya kalian tok le kurang derem embon ki ning dunya nih kawan abayangake ngetelak dari luar sing akan sing ngetelak pemandangan dari atas ngetelak Ka'bah ngetelak orang tawaf ngetelak mas'a kena sa'i Safa Marwah ngetelak pasar ngetelak gunung wah apa istilahnya view pemandangan begitu indah. Lah orang kita masuk ke surga sampai lah masuk ke hotel ria masuk ke hotel yang aku kercis tadi saya masuk ke hotel Sepak Ibu Reyal juto neng trete peneng kepataki kini ku cala pola ada kata-kata orang dino lah pokok alebu lah masih tak ngakan tak apa-apa pokok lah alebu gampang lah nggak tak bisa pak dino lah pokok masuk surga dino masih nengkir pengkir masih lah ket nyelket apa-apa tak ada yang dia jagoku pada kasta kapi akad tingkat selebih atas tingkat tenah tambah teki tambah larang engke ngetela orang ngakan nyaman aduh ruwe sik keneng kok arwa tang hotel arwa tang maktab arwa tang tempat urang ngene pe disengko berombar lem belasar cek sekecek lem belasar jero moro la mare moro la ro lemoli lah duh cek ki buru pas pokok suarga pakaton orang saya takok ke Gusti Allah pakaton bidadari nah celemnya bener semak roh pesemak bi Gusti Allah qarib pesemak bihaitsu tasyahada wa yanzuru ma fiha sekira orang-orang semuttaqin jiri ngatela ada esena dulu moh ben kenikmatan wah bidadari kana wah apa bidadari ngeno mengetela ai ngacopa tasek ning dunya dadi rom kapi bidadari swarga bener bidadari kini kok ya mon bidadari saya depor ya por Allah siapa coba tengah malam tengah pabrikan tahu apa katon kapi bi Gusti Allah kesenengan nah bunga air lebih putih dari susu semengalir lebih manis dari madu Masya Allah orang yang sesemak songai tampung ya padahal banyak to keton neruah nyaman tak teman ngebuk teranine isi ramet tok aing kare nyaman ngalah letak kelar ngebei jeding apa ada ngewar luar cuman tak neng songai tak abadeng jan tak metoh tepak buri saya minta celep nyerepot ngebei bungko kelar ngebei jeding tak kelar air mah de songai sebinek bareng mah de songai cak putri duyung deh ya ratin putri duyung cak jerat-ratku tangan wanita bisa bangnya ya neng kalisat dia boleh nyama kolam de kalisat de lauk apa nyaman juga dung likit salah lah gedung yang nyelikit gedung likit dek berat ni kau memasuk dung likit kantor ni berkolam ada kolam lagi kita tetap nyama kolam bobo ni kau bodoh kolam nyatanya berbangunan yang kasih bu yang orang soki lah kar bodoh cukon bodoh air mancur Masya Allah tenang ngeding punya air mancur ngetelak cuko makannya cuko ketara aja punya pesen aja tak gupu pak apa sekali toratuan odin budi disa titiratoh berisa titiratoh pokoknya toratuan odin seneng odin pas pokok suar betul mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar kenikmatan surga ini tak pernah terpandang oleh mata, terdengar oleh telinga, terbesit oleh hati manusia. Kenikmatan apa dunia ya sampean? Ki bisa bayangake ini gak bisa. Kenikmatan yang dunia sudah aja bisa bayangake kecuali nikmat surga. Tapi kenikmatan surga sejenikah sama sekali tak menarik. Dekal Habib Ali Al-Habasyi beliau tertarik ke surga situng. Karena bodai dalam surga je bodai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama.
fi jannatin, apa yang ada di dalam surga, ma syaqani min wasfiha, sama sekali tidak menarik bagiku. Bidadari yang cantik, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, pemandangan yang indah, ma syaqani min wasfiha, sifat swarga tak menarik ke sengko. Illa liqaunil hibbi fiha khayyama, karena beda khaymah, beda kemana kanjeng Nabi, beda tempat kanjeng Nabi dalam swarga. Engkau terus masuk swarga, percuma engkau masuk swarga king tak polong tak sanding bi Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah hebat dia masuk swarga terus bidadari. Masuk swarga terus kakanan nyaman, tak tobuk ngakan melolo. Pandi cita-cita masuk swarga terus asanding bi Gusti kanjeng Nabi. Terus masuk swarga terus ngakane nyaman, nyong pemandangan, nyong gunung. Ada nikmat ta masuk swarga king tak bisa polong bi kanjeng Nabi ini. Kata ada nikmat ta. Munapesa tak polong bi kanjeng Nabi. Nauzubillah ya. Kemudian neraka pakaton gibi Gusti Allah. Tapi bahasan lain. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin semak supaya semakin seneng, semakin gindrang saya masuk ke surga. Sebalik ke orang saya masuk neraka, wa burrizat pakaton kiye bi Gusti Allah. Seksana bon sepitoro ta orang saya tangkap polisi, mater pada selamat kapi. Bada toman saya tangkap ada. Sobung. Entan mon bada sapa orang na benekeng mon semonan. Orang saya tangkap polisi aja deh, Pak. Bong kangi. Nyonyok bi rokok. Kokona taje bodo saya setrum sorong aku. Roh kanang nabaan roh. Arwa okom nabaan roh sebekali kanang nabaan pasal lah 480. Penada okom nah 5 tahun. Apal. Mari akan bilang 5 tahun okom nah roh kanang nah. Derma jan semale. Aduh. Ya, berapa meter? Abek semua kuning. Wah udah lemlong tolong pan mapan aduh. Haja tetia kaum nabil lu tengkok berde dalam ke. Hah? Arwah, kancana baan ruah. Harus bakal mereng naban, arwah kanang nabaan, ruah tempat naban, kakek tedung disah, kaki ngakannya disah. Aduh. Darma kira-kira. Pakaton bi polisi kala. Malaikat gi sinikah. Arwah kanang nabaan. Arwah sebekal tempat nabaan. Berapa abid? Benar 5 tahun. Khalidina fiha abada. Seterusnya benegeri. Mun tada iman. Mun beda iman yang kes insyaallah. Keng ki yor-biyor kada. Termuka pada selamat kapi kalau panjenengan. Wa burrizatil jahimu ay burrizat al-adzab ay burrizat wasta'addat bi jami'i ma fiha min al-adzab. Persiapaki kelaban seksaan-seksaan dalam neraka pekaton pon bodoh saya sotu ro kanjeng ban ro kanjeng ban nek bodoh saya teng jilen roh, saya gibah tok roh. Bodoh saya sotu kemalok no, arwah, saya tak bambu. Tak lemah jaga kemalok nah. Pakatuan kapi tining Allah Subhanahu wa taala. Saya ahli maksiat ruah, ahli maksiat riyah. Saya ahli ngelakonin ruah, saya mabuk, saya senikah, tabun saya perajo, bodoh saya budul tabun. Allahu Akbar. Dharma kira-kira tuh. Apa wacan orang yang nggak nikah? Ketika orang nyakseen amal bagus pekaton tempatnya kendangna, sebalik ke orang yang ngelakonin bareng saya coba juga pekaton kendangna tempatnya ben seksana. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه
wallahu raufum bil ibad. Yauma tajidu kullu nafsin min khairin mukhdara. Ingatlah ketika setiap daripada jiwa yang melakukan kebaikan, dia akan menjumpai, dia akan mendapati daripada amal perbuatannya, kebajikannya yang telah ia kerjakan, akan dihadapkan, akan ditampakkan muhdara, sesuatu yang menyenangkan. Pakatelak ben Gusti Allah belesna arokan nangenah, arokan nikmatanah kintrong tuh bila saya salah buah tak telaten orang gabi toron dari kapal Madinah nih kah ngetelak Kubbatul Hadra, ngetelak pasaran Kanjeng Nabi. Aduh nak gerebesan aing merepat mula tak kuat punan. Bila si depak ke masjid, depak ke hotel, bila semaria dan te antrian kon situng panggil tung situng neng bandara. Je bila semari keng keburu setro tulia depak ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngetelak Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, duh ngeding kasan waktu tepat adzan, ampun tak kuat rasana je bila semari ki antri ke buah bis, ke ke hotel ke maktab, nyaret tas tung situng pon rebuan pon. Dapat ke hotel istirahat tak langsung berangkat karena tak tahu jalan, tak ko elang, engki, rebuan kenangan ben sepitorot ta, cek repot ta. Tetapi pun ketika dapat ke raudhah ningali dekat pasar na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kubbatul Hadra, maka sekalian kampun elang payana elang lesona orang di sini kan yang suar kejo bila sih saya masuk sila pakaton bi pangeran. Tapi sebalik ke wa ma amilat min su'in, adapun orang-orang yang berbuat cuba, wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya Allah mater ki Jawa berharap ya Allah pejawa ki Gusti amadan ba'ida beri jarak sejauh bodoh kancana ya ada kare telo orang yang tanya aki ban tanya aki malaikat ngecok ban hari ada punyan gedang dia ada punyan paur ya hari ada punyan mengkang oreng dia jangan sedih budi mater ki abi teriak mater kok kita panggil mater kelopak nak sengkok mater tek yolo ke sengkok odik pis dempi sedok pon odik ke jeri ke melolo torek ke neserna bo malaikat tadi neser pak mun malaikat di neser ta ya punah malaikat cok ketika ya tak apa-apa lah tak ada cabut neser bi malaikat bagian rangga ngetok aja ngakoh ada serneser sekali rei apa dabun Gusti Allah wa yuhadzirukumullahu nafsa, bukankah Allah telah selalu mengingatkan kepada kalian lewat lesannya para ulama, bukankah para ulama telah menyampaikan tentang bahaya maksiat, tentang daripada pahala ibadah taat. Wallahu raufun bil ibad, sedangkan Allah di sifat ar-rauf maha penyayang, king kebulan king hamba na siya cengkal. Jangan tahu neraka. Haja ikut hibi namun kapi masuk surga siapa sih ngisi neraka montangko dia. Nah kanan. Ini kena ngudi seroko atik ketik di neraka. Kimang-kimangki. Ki mulai ceritain surga tak terus, ceritain neraka tak kok wis. Ada imannya lah Pak. Sobung Pak. Masya Allah, bangga kining tunya bangga bi maksiat tah, bangga kelaban tak apa sana, bangga kelaban perzinaan na eke benek bi inen keti sana, bangga kan mestinya tahu pepe ke sekira orang tak tahu cak benereng pecet ane ke ton katonaki opa tahu do orang lain. Naudzubillah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, kan Allah lah maengak ke kuleban panjenengan. Paengak kapi bahaya neraka. Swarga rebede mangkan bareng tak ngetelak gaib, tapi wajib iman ben parja pakaton bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
La ilaha illallah. Pada remo ring se banyak amal banyak leson. Ki orang mun se takok Allah Taala tak bakal mepolong dua takok. Allah Taala tak bakal mepolong dua aman, dan Allah Taala tak bakal mepolong dua takok. Seran orang sa masa aman ning dunya bakal dapat takok gugu ning akhirat. Orang sebanyak takok ning dunya pak aman ning akhirat. Mun takok ning dunya takok pole ning akhirat tak mungkin. Masa aman ning dunya aman pole ning akhirat tak kira. Mustahil. Orang se masa aman ning dunya pasti patakok bi Gusti Allah pagi ning akhirat. Orang sebanyak takok ning dunya pasti pak aman pagi ning alam akhirat. Banyak takok neraka. Lere ke cerita neraka tak takok. Cerita neraka tak takok. Cerita surga tak tero. Cerita kenapa boleh? Oleh karena itu ngaji bab swarga bab neraka bener karo kebai pengalaman benih kangku iso aja napa semangat untuk ibadah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Iki karena kula ban panjenengan neka bareng baca letak katon. Sering letak ngetela. Papar mau letak ngetela, ya mun pas orang kudu takok kudu ngetela. Ya mau so imannya mana? Jadi mun tak pengeding kopi ngedek siksa kubur tak patako. Mun mata tak pengetela dek neraka tak tako. Masa iman. Ya tak dente ya iman kapi Pak. Mun pengetela pi pangeran. Ne umpama pengeding pecaring orang alam kubur tak nyaman odi sampean. Tak kira nyaman odi. Masalah buka mulai ngeding pecaring kuburan. Tak kira nyaman ngakan. Termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kampanye adat. Pon jadi fungsi iman ini kesenikah patako. Fatasiru mongko dadi apa al jannatu swarga ila yaminil arsy maring tengene arsy wal jahimu wa fatasiru wal jahimu lan dadi apa neraka jahim ila yasaril arsy maring sebelah kiwane arsy. Fatasiru mongko dadi apa al jannatu swarga ila yaminil arsy maring arah tengene arsy wal jahimu lan dadi apa neraka jahim ila yasaril arsy maring kiwa tengene arsy. Thumma yamuddu nuli kari-kari dawa apa as-siratu. Thumma yamuddu mongko kari-kari dawa apa napa niku. Thumma yamuddu nuli kari-kari ndawakaken fayasiru mongko fa thumma yumaddu nuli kari-kari den dawaaken. Thumma yumaddu nuli kari-kari den dawaaken apa as-siratu sirat yani jembatan. Lah yamuddu ya dadi dawa berarti apa as-siratu. Thumma yamuddu nuli kari-kari dadi dawa utawa yumaddu den dawaaken apa as-siratu sirat wat jembatan. Napa niku alan nari ngatasin dukuri neraka. Marepon senekah neraka sabak kiri kanan daripada swarga sabak kiri kanan aras, neraka sabak pinggir kacara aras. Berarti kanan dari bagian gus bagus to nyaman tayamun sunnah nikah.
sunnah ngakan ngenom nuding ngangkui kelampi ngangkui sandal ke masjid masuk compok ke langker soko se kanan tayamun karena bareng sinan kanan ini segus bagus tok swarga sabek kiri kanan aras neraka sabek pengkir kacera aras kacer bagian baju tok akela muang kotoran muang najis muang sampah bisa kacer baik jadi palanceng tining Allah Subhanahu wa taala sirat nikah sabab persis ia tersapai neraka wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya wa im minkum illa wariduha tidaklah satu di antara kalian illa wariduha kecuali akan melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim sepersis beri atas neraka. Mun seta selamat tapi belajar plak. Bodoh se jalan ke seketu pemata. Bodoh se jalan ingat karbar kilami ingat napa? Kelap. Ingat pecota kelap. Segelira pun depak. Bodoh se buruh. Bodoh saya arangka, bodoh saya ngesot, bodoh saya takok. Lebih kenek dari obuk, lebih tajam dari silet. Saatnya masih rot. Wa imminkum illa wariduha. Kapi bukan lebet. Ada saya tak lebet. Kana hatman, kana ala rabbika hatman maqdiyan. Ini pun jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala harus melewati ini jembatan sirat. Sekanan ke surga, sekacer ke neraka. Beda dua jalan nih. Apa jangan aku lah meledi salah tak bisa mau tak meledi mungkin. Murah meledi aku macam nyaman gini kok. Ngaku yo Google Map. Kanan sedikit belok kanan 100 meter. Iya. Ada mepan jeri lah. Ada pas kompasan aku. Jalan yang dua adalah jalan sekir kanan arah dari swarga. Kacara aras re neraka harus ngelebatin jembatan sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Orang-orang saya takut ke Gusti Allah selamat. Bahkan suruh lebat, ayo tulian lebat can neraka tulian lebat. Cahaya na iman sambian neka bisa maober ke kule can apa neraka. Umdu tulian lebat. Cak bitabit sampai nyabrang ning yata segula nika. Can apoy neraka. Cahaya na iman sampian nika bisa matein ka apoy dekatan kau le can apoy neraka. Aku lepa. Makin apoy kibade gunan. Kebe masak. Kebe nyomet rokok. Waku neraka je deh sena apoy swarga ada sekali apoy je lah karena fungsinya neraka cuma situng apoy situng. Apa fungsinya? Nyiksa. Mungkin tak boleh ngober hewan mungkin tak boleh apa boleh ngober orang. Hewan ngober tak boleh. Mau paten apa paten? Olar paten, bilis paten. Kau harus ngober pak. Tak boleh. Karena seberhak ngober makhluknya namun Allah Subhanahu wa taala neng neraka. Mungkin kita ada gunana kita ada manfaat apa yang ngober betah. Nggih, masa ya masih beda pelapan beda beres pun ada apa ya ada ngedim masih beda rokon pun ada apa ya esoma di mah tak lecap kecapan kia beda orang masuk surga benih gula ni saya cerita gula karo nyampe aki Al Habib Jamal bin Thaha Bagil tetakut sampai na protes ke gula beda orang masuk surga kalau surga lagi bela minta apa boy bodoh kapi kecuali situ ada apoy neraka swarga jadi mun nyari apoy ke neraka mari ngakan swarga kecep-kecepan dah tak rokok karena ketemuan kancana mari ngakan mari rokok plek dotong di Samsu
Sama tapi apa ya? Lah iya ji sih ala pengumuman aja ada apa? Pola apa med bayi. Sekecil nyari apa itu Chan. Ya majulah. Kor bareng ya iya. Bareng. Tahun yang kula somber dari kamar pokoknya Habib Jamal saya cerita. Kula ke Roma depan, aku lari kok cerita. Malaikat Malik kaula terus apa med. Demak sambian, mak berokok. Langki ini kepah tak nemu apa iku. Terus rokok akerong. Terus majelas sebipi kopi ngetelai pemandangan swarga nih kali. Ya tak asip mun aja. Lebih biasa ngopi, kopi tok. Hah? Tak bisa, jangan malaikat Ridwan tak bisa. Tak oleh marde apapun bentuk tak bisa masuk surga. Ngina sekejap malaikat Ridwan. Tenang karo pokok lah nyoma tetok pola keng hitam bener kerong. Maksa pak iyalah buka. Dan malaikat Malik demak awe. Nyoma rokok sekejap. Sila mana suarga keluar hanya demi sebatang rokok. Pacar dengar rokok kan cengkal. Lu kompor lu bodoh yunuruah. Merokok dapat membunuhmu pancet. Padahal di nana gerung naruh tak ada lesina kan paling cengkal orang rengar rokok. Bocah kanak kene, kanak bayi ya paru-paru masih tak rokok, orang bini ya paru-paru. Pokok paling cengkal kok rokok orang rokoknya cengkal sarah. Bahaya itu jangan sapa. Marah pada nak ngonta lebih bakas-bakas. Paling cengkel rengar rokok tak bisa kan dia. Masih nyari ya dokter pocak boro, pocak timur. Bahaya pancet. Tak bisa. Bada bayala senang. Akhirnya rela cengkal. Nyoma tetok. Buka ngemeng ngebi malaikat Malik. Jate pelebu buka ngemeng kuning gulep no odi rokok. Mulai setetan. Bodoh yang malaikat Ridwan masuk apa boleh? Baca deh. Apa? No smoking. Dilarang merokok. Lekar kadung keluar tak masuk boleh. Tidak. Petobuk ini kau rokok. Jangan minta rokok kaku warga ada rokok ada marde kaku. Petobuk mulai tanding tidak. Cek jangan aja mau tak kelar mak. Mau kelar aris cek ji samsu. Mulai tak ada jotang kini ko. Waduh. Aja cek no murung samsu. Betok surya esen apa namas. Tak apa penggula tak ngelaring rengkok mari rokok ki mangke lambu rokok. Imone beri ya gelem. Keneng boro pulsa. Ki mau tanya ki pakun tak rokok mau tanya ki mau beri ya gelem bae. Dabuna masulum alin ye muslim. Tak eman Gus kok. Punten yai ancam no bro. Kulene nyam keranyam sareng Habib Taufik nih. Gence mare. Tampeling namare. Waduh nyam keranyam taro koran bebrokok nih. Pelen ada dua mon kakeh. Ki rokok dina aging kok. Nek kon sing kate rokokan tinggalan aku. Nek kon milih aku tinggalan rokokmu. Lha tepak niki kula ngape ngerokok kula pai. Dah. Kami datang dari Malaysia beliau oleh gemborano bahaya perokok ke paru-paru, ke impoten apa. Kula makin surah rokok tok, malah semua impoten, malah tak rasa are gua. Malah semua toron kok. Poltasen aja lah, malah semua ora rokok boleh, malah tak nyanyi pes nampes gue. Biyen je bene bolan jereng di pekeran kape. Mon pekeran tenang ya tenang kape. Ilang ngalak abai, kira tenang pekeran. Akhirnya aku le paring kompor ajo. Sampai tembok. Ustaz Ridwan suruh ngalah. Ridwan, ambilkan itu gambar. Sabuk kompor. Ini ke jantung. Ini ke otak, ini ke paru-paru, ini ke
ama alat kelamin bos terang lagi kabin sareng ustaz nih bahaya rokok kapan kon kate tobat insyaallah ojo insyaallah aduh mak berek jan kula kabin korang setahun ngarani kesampun alhamdulillah sampai makin ampun lah belasan tahun tarang korang yang takok kasih bine jadi mereng laki takok kereng bine kayak ngapin pacet harus beda dukungan di reng bine tak bisa mentai dukung di reng bine soalnya umpama cok ngecok kan bisa lagi iya gula umpama gula cok ngecok engki aja masalah nih kegigilanon saya buta hadus bini melegan dan reng sepo al walid ba'dal walid kula ngakan baru ngecena nih kayak panggil gula pak kula de baru ngecena panggil gula mari ngaji muhibullah baik tahan jelas moh kon wajah genjek gula gara-gara ngakan baru ngecena siapa sih ngebele jan gula bini gula tak bi tibian tapi latadaan lataro merunga gasa alhamdulillah ngakan jaga rokok pakaian sebereng kali jaga alhamdulillah ring sepo kemarin ring sepo tahadus bini mah jadi ini kah cerita orang yang saya ke surga nih kah jadi kalau ada seborong kali rebo di surga harus hitung apa itu ada nganan ke surga ngiri ke neraka kipele ini kebunan harus bela di semangkin bon jangan tek waktu pone pelanceng bi Gusti Allah thumma yumaddu suratu 'alan nar sabok persis atas neraka as-siratnya thumma nunajjil ladzina taqau orang-orang yang saya takut ke Gusti Allah berselamat wa nadharudz zalimina fiha jithiya orang yang saya zalim orang yang saya ahli maksiat orang yang saya durhaka kepada keajunan Allah Subhanahu wa taala pakun eseksa epat belecar dening Allah Subhanahu wa taala sehingga geger kacurang apa yang neraka kelak naudzubillah ini kaki pada garis konek insyaallah laku terakhir ini laku terakhir ki mau ngaji tak apa-apa keng kula tak ada Joko ngaji mau kadung cakang ada orang ngaji ya tinggi beri ngaji tak ngaji nero akal sekam menjadi pendrongku kabit ngaji lek tutup ya gua lah saben dem makake kula mulu bodo orang ngatamu ya macem-macem nih tuh kerong aduh tang mulai kerong udah lu seneng udah pengaji nembian lah tato ngaji yang diri mau sing ngaji ongku tak kenceng pak beda sengkan mau sing ngaji ongku mau tak apa teh ngaji roh mohon pengaji udah sampean aduh apa sih tato ngaji ya mau sing ngaji ongku payah ya leso nyongok kajo medo ya Gus Dur cetak nyemonye pokon pengajian dinare bacaan Gus Dur tuli monyeh ambu mau tak monyeh terus ria lah Masya Allah ya ini kan nyeritakin apa orang-orang saya muttaqin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin adapun orang-orang yang saya takut ke Gusti Allah pone pakaton kenikmatan sebekal masuk gintreng orang saya masuk sebalik ke orang-orang saya ahli neraka kelak tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tu mantur ki bajawah mantur ki patangnya mantur tak ada pak kasingkok mantur ki tur mantur tetap de pak engki malaikat tak keneng sogo malaikat kula di bini dua kalak situng tak masuk malaikat kula mengejar sampai ada bayar-bayar ada bayar je ning setia kan setia sebab bayar-bayar di mana ada aku ada bayar-bayar sebab nang tunyere bayar-bayar ya bentar muga titi ilmu semanfaat barokah insyaallah ki narangaki saya patah karena nangkung nih kah tepak kabeb mon baca noto kabeb laku abid sambian soal bapak lancung tak awai to sak pasaan ngaji boleh nah termoga titi ilmu semanfaat termoga ngaji nika nambakna ketakwaan dekat Allah Subhanahu wa taala semakin semangat untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
amin Allahumma amin. Thumma yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala aina Safi Adam wa aina Khalil Ibrahim wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala فلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره فلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق فبكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب